Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Afaan Oromoo. I am Aku from School of American English. Daawwattoota channel Aku akkam nagartu baga jiraattan. Yeroo dabarkeet kutaa tokkoof lama keetti verboota irregular verbiin isin dhiyeessuun isaanii beekama. Ammas akkuma itti fufatti jira. Verboonni nuti amma barataa jirru kun verbii, verb 2 fi verb 3 isaa wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf verboonni kunniin barattoota kutaa hundarra jiran waan fayyaduuf hundi keessaniyyuu akka irraa fayyadamtan isin jechuu barbaada jechuudha. Especially remedial course irratti ni argama. Kutaa 8ffaa ni jira, kutaa 6ffaa ni jira, kutaa 10ffaa, kutaa 1ffaa illee ni jira jechuudha. Kanaaf kitaaba keessan afaan Ingiliffaa dubbarraa yoo ilaaltan verboonni kunniin hin dhaabaman jedhee yaada jechuudha. Kanaaf isin fayyadaatii irraa fayyadamaa jechuudha. Mee verbii muraasa dhaalaallu jechuudha. This is verb 1, verb 2, verb 3 fi verb 4 jechuudha. Okay. Tokkoffaan maalidha kanadha? 51ffaan 50 ilaalee jirra. 51ffaan is flaying. Flaying. Verb 2 isaa flang. Flang. Verb 3 flang and flanging. Flanging. Okay. The next one is grind. Grind. And next, ground. Ground. Next, verb 3 is ground. Ground and grinding. Grinding. Sadafan, this is gelt. Gelt. Verb 2 is gelt. Gelt. Verb 3 is gelt and gelding. Enitano is now. Like now or now. This is now. Now. G silent attitude. And this one is now. Okay? It's now. And then knowing. And knowing. This one is grip. Grip. And gripped. Gripped. This one, V3, gripped. And verb energy, gripping. Gripping. And next is hang. It's hang. And this one is hang. Hang. Or you can say hang it. We can use this one too. And hang and hang it. Verb energy, hanging. And next is have. Have. And then had. Had. Had and having. Having. Okay, next is here. Here. And then heard. We simply add the here. Heard. Heard. And hearing. Hearing. And next, heave. Heave. And then heaved. Heaved. Heave. Two, the same with this one. And last, heaving. Heaving. And then next, hew. Hew. Hew it. And hew it. And hewn, guys. Hikasa dictionary gubarada. He must be and sarpal. The next one is halt. Halt. Held. 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 And holding. Holding. And then keep. And this one is kept. This one kept and keeping. And next, kneel. Kneel. Knelt. Knelt. And knelt. And kneeling. And kneeling. And next, bereave. Bereave.
bereaved, bereaved, bereaving. Last but not least, kan dhumaa jechuudha. Guilt, guilt, and guilt or gilded, and guilt or gilded. And this one is gilding. You see, guys? Gilding, gilding.